bos. Gini-gini kena pengsimas no. Ang pambelan patloy kamut meladi klawai. Bangot penun kam ya ka. Madai bandon musim sinram. Kay kaba wanja ya kalut kadai ke jinja kaba imla man mam. Madai ban hias kin ada kam kamar masno. Habo set kelai kasno. Set kelai kasno. Stop the gun. Hakani ka jaka bungi ibri jungi kumjong dasam campaign ki we. Ki ong ba imla man penduk jan. Yakin bit ni nga. Yang ala kam tak ni kam bergetip. Kuno ban sedang ru. Cik Jakshat, pasal ini kejap kisah. Kancenjar ban samling batang ba. Man kilinti ki don laki weak spot. Kuno meno bang man shne kata met. Mai pa pata jom Shen. Saya sepi ni pa. Buat king on. Tôi cái gì mừng nè. Đi vào khi nó lên đây, lại sinh vào nè. Con cực sung. Kajung kumdai kerpang ya pi ki ba nong pet ya kani program kerpang jungi gi pidang sambai pi syaka Senur TV. Bat hakani ka por kajung warna jungi ya kani ka program kerpang kadai syapang ki film kembang i ba hak jelam ngela jungi kanang ya ki por ki snam ni da kajung ya trai sitom jong ki filmmakers ni ki nong sna film ni ka nang kala nang ksa chu chkamat hakani ka karkhana sna film wala ngimpat day kinong sina film ki bahe banya nujor bat ki we ki jela hakari India handri ni hadu mantangi ba kata gajingya linti jungi kana sa chakman bad hakari upor ban yarap ban kintiu ya ki film kasi ki bami na gajela bakum ju ya ki ting shop ki Puron kinong shi manta baro ki film ginwan ra kerpang syapang ka we ki film kasi ka ban supply Shen ka bal ai kerteng Khor keba lapan meeting ba cartoon in production but bala direct iba keneling do te haringkat bat nga hagani por nga don ni ki perlok arngot ki bai shimenta hagani film but ken sa shim kala don itu hiladi ngan stang mapi Ta. Ngan keren ba dengan ketin benar mah. Okey. Ta nga to kye resume na panalir le kena joy. Ngadi ilabari kini surong basyang wasaha nong ra nong lum. Te ngadan bentalang hani ka film Khor. te nan Pyni pi kindet nga sukli hatu gani gadi ka scene ka ba ningkong ne ka ba kat no na ka benta jok pi bro angon banya shimenta film kasi Jonga te ka di benkong ta. Nga le ka scene won kong he haga film kasi film jentia te dem sa ko wi. Tekai ke film jantia jang pi ba pi shimenta Ka film jentia ka first film yang ga bertek ka nong muna te de release de penyo pa ba sa te kumno ka long ka yo ka hat tu por release ka film ka biang he bon higi brua we suka ga film do man go ga film ga wa ijing snain ma te nga le to na do dang khien thrang hai ma se no to em u chim benta hagi film te gam tu te ju ke hau acting gam tu chpo reels chpo ai te but then man da yo em benta lang we wa man em ku ato ha ka nga to ga penar te em ku aman em benta ha ka film jentia te ku aman film kasi film jentia film kat we ye kat we em ga ta ga sap ka talent ma ku ema te kani to ka second film perlong upon mau no pi wala ngam nang ban kan jentia khne gun sat nganang ni da bang astho e ke iba ikren bot ngets kem pi pai bang iba pe tu pi stho dei shibun ni smo shngan ba kasi jentia ha karilum kabri nyotrap jungi long ba ni awan lang bani kintiu lang ya ka we karinsan ka ba ngitu ba pa ban kintiu ya ka kamsna film ha ka jilla te kindiat na pi kumno pi poi sha kani ka benta bali phim jet ki we ki benta ban kumno pi poi sha kani ka benta ban sim ban
dan mentah ki kam film. Nadu mensyahi ngasutunan nadu mengapit film ium tu. Dah kum hayang ru hayat la pet la kum ak dia tu. Dah katahi dah ngakendu i ba kini ru dan kawi ka workshop. Ting kendu hanta te in sakon dan sa dan mentah ni ka film Khor. Kemud pida terang nadu dangrit ne gede ke ba ka tang ka hobi jeng pi mentah basu jet ya jet perlok dan ya khot perlok dan ne pida terang dik nadu musim ba pi dan Bon ke experience ngayo tang pat stunat badan bentalang bat pak kini. kendiat ka experience jeng pi we de ka kani ka porbo shooting ye ka film Khor. Ke experience te kalong best ba namar hanga himar wem ngam ko ba ki kumno nong haka por ba ngi shooting haban fokus ba ka shooting te don em ki project ki ba ngala em bentalang te ki shoot kumta kan don jar ke experience ma te em ke experience ka wa man delay te hay por shoot nong ki pen delay gum to tang ba ke ni te best shisha nama hababu nga shoot mix ba ma ba ka ting kasi nama hababu bat ka hababu ka por bangin shoot ikato to iba ke ni la pandep bete te kata ka jing soto na janga na banga ro habye be na joy te ban one shine shlong te ka best ba experience Okay, pi yo ka character ka bakum no ha kani ka film ka role jeng pi ha kani ka film. Harol jong ngadi isamla jong tu i para jong ki gangster. Tengah don tak hendak hi kisin. Em no kendiat ka super tak i just kendiat ba kani ka film ka kani ka film ka batai chipang ta what will be the message ba kipat ba gin sapai. ka ban nga shoot mix mo ki language don't mind ngas nyawa wa mjeo batay wa to kaman lagan ga story nei ba iba ke ni ongu wa to wa batay manjar ka karakter ma te iklem batay shai ma ka long ka story kum no tang ba I think best hi ngam tip ka story man ka long kum no tang ba ka karakter jong nga tip ba nga long kum ta tang ba whole story te ngam la kan man batay na man ngitip jar ka karakter ta. Okay, kamat pi jadi ki main lead hi gen baro ar ngot ha kani ka film main lead female lead actors no. Main mangahi tengah se bon part hinga dan Nanti. te I think Okay. Really, ni nang thank you. Si kamat ngako ban tip ba nalor kani ka kam ak film pile ayu aga jing impat malagasni. okay. Nga mano kawina ki nong chan nga jen mo ro TBP nga hapo Instagram le popular like I'm a dancer ma then July chat kaleng bon ha ki gigs ki show te apart from acting te nga snaw suk how chan ambai nang kong chwai chat chwa te dep te say acting te nga le managam kawina ki influencer banta te like a proper job te no nga nang should be tang bam mentang like influencer YouTuber dancing and communicating acting. So tunat kata namar ba kari ka sap ka ba pidon ba bon gibriu shabar jong ka jala le ne wat ka jala jingi rungi iba ngi ba kini ki sap ipong ki bangi don ngi kentiu ki jing ma jong ma kam da dei e ba di tang hap ya yo bit tang ka kam ban kersan ni ki jing men rei ba bon shabar kari ka sap ka ba put kentiu ki jong tin strat ngi ki bok ki weng pi ba penang le ba ka ni ka sap ka pong ka ba pidon wat kam tam banyarap ni ka film industry po ka jala ba na kiu shu kman the pi shibda jong kini ka kam acting ka igba pi trekam ne pi le na pinang puli na Faham tang anang pule. hai Ha MIT ngalit master jong ka English. Te na liang kata te ngale atat ki modeling ino. okay so tunat ki bru ki kna samna gi ba manang basta ki ba shai ke jing majur khat ki dan banta ha kani ka industry ngirung yo musim ngaru de way badan da kani ka lain yo musim mong ba I bangi la sedang ban yawan chkamat ma si banta ban kintiu de te ngakwa ban ni an lane ban kli yil se kat ba loina to na phi shan kong kumno phi ga filmmaking ha kani ka state jinge ha ka jala ji hatu ka don potential ne ba ki local artist na shini kinya kyo kinya kamai kaji na kani ka line phi kumno kuma phi na ka thanjen tia phi don phi hakano gorkom na katiga district chung phi but haka jala hi baro khoi ba hatu don jikal man am gani ka kam chna film ka jala
hanga semen senyawa tak wa ye u pen u ban u pen he cho te ye ni film making yong ki bru ki em sama po aga region tia yong lada VAV support ima ne bha bon sin ye ki local artist de community pitch penar chani bon gi wa anot ba VAV ma lada gitu ku gi gitu anot teman lada support VAV lada entertainment scene wata wa yurap kaliang ni support yu puyo ga kesap kata ni then hopefully wata we will make it ne bha hanga semen nya wata lada ngahi semen tip agau pun em kam kesap ko bu ulai teman kam teh ye ba so kerchan pendengarnya Sultanat wa ani nga sultanat atat ka tin panar no iklam ikren sopi te kanno gajing sngo bang sultanat wan skap te ko leish bon no te nakaliang ju pikum no pi ka kani ka line snafle ma gajala no pi ka dan potential nem ka dan hope nem dan jikan ben nem na banta kinong shimental ni kinong snafle Orang su sedang menta tengah peti bahas pangkin kilan te dah kacing tristam ite sa ki te senba pilaya dan menta kani ka industry re ka acting te manu favorite actress jung pi si Hollywood Bollywood ne pilawan jer katu ni ki kerteng but I think that's from jung ya pi tip mat kacana ke apa sih believe you basi di bandar ka daw mo bas mo habri ne manang shot ne trim acting ne Ambil long bi tristam oi kalian suang ai kunta tristam tang tristam ko la nga Itynnad der ka acting jungi acting ro Itynnad te ka trina ke vle bashat banang ha te nagaling pi mano favorite actress jungi hanga nga I have no idea. Ngas nhau tip atau em favorite yaki ba em favorite yaki celebrity yaki local te em like Wanri them jadi try actress. What favorite bhai ki Yaki- local artist Yes, yaki local, yes. te ka ik ba fi tanat tam ya Wanri to Itynnad the way ka acting jong ite kalong best bha kalong natural bha but kumta kan i long bha bro so very stylish te trim ha acting ha ka jeng ya i chunga kan te na padang ki male actors what po state jano pi male da fi favorite no bon hi ki batrim like shengisha jentiar bon bha te kito ki batrim ki long ki actor ki ba like como o fitip em o konal ai konal iaitu i ngelo nga kum nang i bai pun jong nga te ha i tiao ke tiao ai kong tiao toro te ha jing sha nga ngampan don favorite te ki celebrity an nga te ki local hi so tanat ba nga si oboro nga shu connected ma nga si oboro du ki ba best pa te ka acting jong ki like they try their best no parwa pi shooting ya gani ka Khor don em ki balong challenging te ki jing e ba pi amat le se hakno kono ko pon ma pi le bidang de batmai te hatu pi don em ga jing sha tem sha mai ne kumno ka kam guide jing ba keni te hatu hadu kono phila ban adap kloi pat ya tu ka scene ba kum director no writer bo ya character ju hado kumbakan no tik you say lah unang pila pun complete yang tu scene por badang sedang tengah baklas nama first time tu mang empat TBA deban create tu script iru long kamlong apa sok tem tahi babun bun sini bun tik la sem tang pat kajing man long habshi ang retake ndai long kajing nak Persiang. ha kajing persiang telong ngan sedang kan sa okay tapi dan jing e peruba sedang buat shoot bon hai jing e hanga chama o to wa nangkong tin khasi nama
ngashoot mix by ma don't mind. Honestly, tiba reo kelam kasinang. Te tangwa try ba agak-agak. Tangwa senyawa hangas men tok tipi o kelam kasi. Tang mana tok hai por shoot nang. Te kelam kasi kamu kena kote. Te ba kini nyanyi people ikut mamanta. Tang first time ngadon bentah ke film kasi Te it's very hard for me ban krente acting kasi. Te hakuto pa ke role jonga namar ngadai ke penari ba shoot one shot kasi ke ke film. Tang ni ke bahaba nga shoot ajing mon ke bahaba ngin shoot mix ma ke language but ke penar namar hang to ke film ngadai ke penar ita ba shoot one shoot long. Te ban kamlong ka film ban long natural te gum tu tengan mix bet ma bat ke penar te ba ke ni te ke baar pat ke jing jonga kalong bam nga haban wan na do na joa te saka block saka ayu tengah slam bet kendeng te kata kain tang nga shoot try bet te ban biang por gum ta haka acting tengah long lai nga shoot ak haki shots haki music video haki kini ki film shots film hapo YouTube te ngala hiban ong bangala haban acting tangkawai hi kajing baka ban keren kiten kasi Kemudian hari ni ke film mix langka keten penar kajing kasi setengah plot kan nambarkan di kawai ni ke film ke ba peniru long ba clear ya dialog apa ke film apa peniru kata kajingnya kajingnya janu paramangi hari ni kajela te ngamut ban kli ka bay long ka expectation jang feeling ba ka film yun si to apsha sa ngan sa poise kata kibala kham senior kiba kiting shop lesi ni Puron kibadan banta ka film ki artist no bay jadi ko mano bala kham dan bata ba ka bala kham dan bata bon tili ki film kibaya dan bata ka Khor mano laban kamong ngatip tang ngamtip bagi film te iladon memang memang asyu hiki reels de Jeremy Kongsi something how I tip Jeremy dem Shongdor thaba tang kita kayaknya kan mau ayu to so we ngam kan mau shoot te dang don hi we temle hi kendo begitu gibala kham dan hai kita la experience pi ka sub nem Dia tingkok na mo. Hai. Dan experience pi ban ya opposite baki. Nengkong watak bon hiki scene nang we am lang ngawo Jeremy. Dia auto ada experience how much pang acting. Then nengkong teman yo to wood yo gi catch te gitu ki kam ong ki script nang hai tu ki bathok ki content hai tu. Dia wood tengah nga ong da ri man snyao lu ha te kama diong ki watak wam putih ji tenang. Dia snyao kam tipi acting tang wam manda akan haki film kasi nang te bakla bakte pair ga experience yang te okay tang wa ivi wa best watak man hikai lang ba utai ji te lada yo wam pupli ale pan pli ab how ye te de yo shoot ani ite te best experience Te kambot kalau ngau pot shooting kia guide lang kia hikai mot kemudian ke jing tim mai ni nama gini new commerce ma setelah kita yang aku play gini artist ki ting shop ki Puron para ki artist badan benda ke film Khor ba ki support iwe ba tapi buat kumno pia ting Khor buat ki ha ke ni don okay te ka expectation jung pi naga ni ke film Khor long ka jingmot janga ko long lano kan release but ka ba pi kwa ban ai ka appeal sha ki pat ba kin pelong ya ki pat ba ko pet ya ni film ta pidan to ai bi tang ka appeal tindet lese ka expectation ji hatu ka ni film kan ya yo ne lingba ka jingkersan ji ki pat ba nga to bon scene ma hanga semen ngai wani iwa embanta lango modul haki music video yile ijing trang yong nga woto ki bru to support ba ki te i nang woto i kam ki bru penar te em kam ha support i VAV knang wa ki wi to wan le tip ki support nang te hanga semen to wad jan ha mi film Khor te watch penar watch jentia le de jan ha gi de tip ki to nga le embanta lang ha film kasi te ivi wa karpat ama ye ki lokki jor ki pra chna film bota wa manami kan ga film yo ya support langi yo ya lai pet ima gi bang ki thau gi wa pen yo ye kan ga film nei bha
hanga semen senyawa lada tip you support ye givi le tip you buram ye kam yong givi te givi le tip you buram ye kam yong ite Okay, deh. Pi don even om. Kaya appeal like a message jong pi shaki nong pet ya kene ke interview mda si ba. Yuli si bilang batai kene ke film kan salat lano but ke ke expectation jong pi na ki pai ba ken nong ke jing aware jing ka part jong pi. Katahi kumbal ong hidi mo kacingya Krishan iwe. Tara naman ta. Nimba katahi jing Krishan iwe tingin saya poi ken mo. Sakatong. Ken kwa ra ban kan part ki pai ba ban kenyawan ban pet lano. Pi expect lano ban pelat jing film. Tipre namari ba kini ang banshu penmi shra kini ki ayuda kini ki interviews ki podcast te knamba kabhahi kumne namar dei banshu penmi kerke nama ban tip bahagi bru baki bru lekin long excite bahate la no kan mi ka khor la dengi shu pelai than gum to te la ayu kan te habangi ro ngi trash tom na do man sen te hab le ro da ka batip top ban penmi te anda ki bru ki yo ye ka film ro kin sebas bahate haka jing siu junga ka film ka long mdei lai bon ki film ka si ba shu long kumno love story at all tang kane ka long ba kane ka rap ka kham long unique te nama kam dei ka love story plus ka kumta ka ajing snain ka kumta ka kinong agro ki ba shutrim Te hai ni por bolingkot khndiat ni satho ba kane kadang dei tanga first interview bat kini ki Puron ki baidan menta ka film Khor. Ili sipai ba ngin sanang Wanra biang haswa ban pelat ya ka film. Ngin Wanra biang ke jing keren gerbang bat ku producer director bat baro ki ting shop ki Puron ki baidan menta ka film Khor. De menta ngi shushim ngini galat ba pi baro arngot pin ya ai kublei pai ba nong pe ki ba pe ya ka ni ga jing keren gerbang jing ni ba. Ta le de ta o de poi pi do kat hai ni te ikblay pi waro ki upai mai kani ka let's say interviews or podcast te kentu kan rong ai pi le ki lok ki jo wo manami kani ka film wo one support lang pi mo ong pi wo taw ka film khasi le ni gamte te nget scam wo ta kam nga ka wi na penar mo ko akhai ni te kentu kan rong ai ki penar ki jentia wo man da puyoi ka hajwala ya one pai pi ka ni ka film ko patai Khor Nai kublay pi bro. Kita pakai ni video, te dalam mi ni ka podcast, te dalam mi ni ka film ro, te angkat part berpinia support lang, Krishan lang ngingi mo, te katahi. Beli sibun pai ba ki ba pai ya kani ka jing ekram kerpang jing sibun daban. Bangin nang ya kentiu shisho ya ki sab ki pong ki ba ka jalami ngila jing penmi kham tam ha ka lunch na film. But I could be a barok kiniki Puron ki by dan mata ka film Khor but I ke jingkit bok riang ya kanika film kumba ki pajba ki Krishan naga por ngi khmi linti ru ba andala plat ya kanika film Khor bala penmiling ba ka tunun protection bala direct ba keniling do ki pajba kinwan ban sakhi hi dala ki jongki khmat ya ka jing pher ka jing Wanra karukom ka ba kham pher ka ba kham phla kadang ya ki por hakinong sna film jingi but ni khmit inti pi ba ngin ya kendo apo cinema hakinong no la yo le sela bane biju galeria but andala plat chikisnong ba pher de kublish bon tan hadup ni sai syambiang ke jingi kren but ki sa sisien shoban plat ya film kublish bon